sibai ve kule in lo dam tha mo tun tuma chuan kum sang ni atanga sang ni som ni pali thleng kum tina player man to berte ilo en hawang miang sang ni kuma player man to ber Luis Figo ni in Portuguese legend hian 60 million euros in Barcelona atangin Real Madrid azamani hemi kumvek hian Hernan Crespo po in Parma atangin Lazio chu 56.81 million euros in alozam ve bokani sang ni pakhat kuma player man to ber chu Zinedine Zidane ni in 77.5 million euros in Juventus atangin Real Madrid azama heti hunlai player man to ber ani nge sang ni le pahni kuma player man to ber chu Rio Ferdinand ni in 47 million euros in Leeds United atangin Manchester United azama heti hunlai British player man to ber ani hemi kumvek hian Real Madrid po in Inter Milan atangin Ronaldo Nazario chu 45 million euros in analut vebok sang ni pathum kuma player man to ber chu David Beckham ni in English legend hian 37 million euros in Manchester United atangin Real Madrid azomani sang ni pali kuma player man to ber chu Wayne Rooney ni in Everton atangin Manchester United chu 35 million euros in azama hemi kumvek hian Didier Drogba po in 28 million euros in Marseille atangin Chelsea azam ve bokani sang ni panga kuma player man to ber chu Michael Essien ni in 38 million euros in Lyon atangin Chelsea azomani sang ni paruk kuma player man to ber chu Andrei Shevchenko ni in 44 million euros in SC Milan atangin Chelsea azomani sang ni pasari kuma player man to ber chu Fernando Torres ni in 24 million euros in Atletico Madrid atangin Liverpool azoma Torres sikhati hunlai Liverpool player man to berani sang ni pariat kuma player man to ber chu Robinho ni in 38 million euros in Real Madrid atangin Manchester City azomani sang ni pakua kuma player man to ber chu Cristiano Ronaldo ni in Portuguese legend hian 94 million euros in Manchester United atangin Real Madrid azoma hemi kumveken Karim Benzema Ricardo Kaká le Xabi Alonso te po in Real Madrid anzam vebok tin Barcelona lampo in Inter Milan atangin Zlatan Ibrahimovic chu 80 million euros line an lut veboka sang ni pakua Cristiano Ronaldo ti lawa footballer man to berani sang ni soma player man to ber chu David Villa ni in Spanish legend hian 40 million euros in Valencia atangin Barcelona azomani sang ni som pakhata player lâkluh to ber chu Fernando Torres ni in 58.5 million euros in Liverpool atangin Chelsea azoma heti hunlai hian Torres hi British club player lâkluh to berani hemi kumvek hian Sergio Aguero po in Atletico Madrid atangin Manchester City chu 40 million euros in azom vebok sang ni som pahnia player man to ber chu Thiago Silva ni in Brazil legend hian 42 million euros in SC Milan atangin PSG azoma Thiago Silva hi heti hunlai PSG player man to berani sang ni som pathuma player man to ber chu Gareth Bale ni in Wales legend hian 100 million euros line Tottenham Hotspur atangin Real Madrid azoma heti hunlai hian Gareth Bale hi khowela player man to ber ni in sang ni pakua Cristiano Ronaldo transfer fee record 94 million euros pokha aron khumani sang ni som palia player man to ber chu Luis Suarez ni in 88 million euros line Liverpool atangin Barcelona azoma hemi kumvek hian James Rodriguez chuan 80 million euros in Monaco atangin Real Madrid azoma Angel Di Maria po in 75 million euros in Real Madrid atangin Manchester United lamapan vebok ani kha heng player pathum te hi kum sang ni som palia player man to berten ni
sang ni som panga player man to ber chu Anthony Martial ni in 68 million euros in Monaco atangin Manchester United azoma hemi kumvekin Kevin De Bruyne chuan 64 million euros in Wolfsburg atangin Manchester City azom vebok De Bruyne hi khati hunlai City player to berani sang ni som paruka player man to ber chu Paul Pogba in French legend hian 105 million euros in Juventus atangin Manchester United azoma Paul Pogba hi khati hunlai player man to ber ani nge sang ni som pasaria player man to ber chu Neymar Jr ni in Brazilian legend hian Euro makta doi zani som ni pahni zerat tamin Barcelona atangin PSG azoma tun thlengin a transfer fee record hi khum thei an lom lo hemi kumvek khen Kylian Mbappe po in Euro makta doi za somriat lain Monaco atangin PSG azom ve boka tun thleng khovela footballer man to ber pahni na ala ni rengani tin sang ni som pasari hian Usman Dembele chuan Euro makta doi za somli panga lain Borussia Dortmund atangin Barcelona azoma heti mek lai hian Manchester United po in Everton atangin Romelu Lukaku chu 85 million euros in an sign vebok sang ni som pariata player man to ber chu Philippe Coutinho ni in Brazilian forward hian Euro makta doi za somli panga lain Liverpool atangin Barcelona azoma hemi kumvek khen Cristiano Ronaldo chuan Euro makta duai za lain Real Madrid atangin Juventus azam ve boka kum som thum chung lam transfer fito berle Italian club player lâkluh to ber ani sang ni som pakua player man to ber chu Eden Hazard ni in Belgium legend hian Euro makta duai za somli lain Chelsea atangin Real Madrid azoma hemi kumvek khen Joao Felix po in Benfica atangin Atletico Madrid chu Euro makta duai za somni paruk line azom vebok Felix hi Atletico Madrid history player man to berani helama Antoine Griezmann po in Atletico Madrid atangin Barcelona chu Euro makta duai za somni line azom vebok kan mailo tur pakhat sang ni som pakua hian Harry Maguire po in khovela defender man to berni turin Leicester City atangin Manchester United chu Euro makta duai somkua panga line azomani sang ni somnia player man to ber chu Kai Havertz ni in German international hian Bayer Leverkusen atangin Chelsea chu Euro makta duai somriat palina zomani sang ni somni pakhata player man to ber chu Jack Grealish ni in English forward hian Euro makta duai za som pasari line Aston Villa atangin Manchester City azoma khati hunlai Manchester City le English player man to berani hemi kumvek hian Romelu Lukaku chuan Euro makta duai za som panga line Inter Milan atangin Chelsea azoma Jadon Sancho po in Euro makta duai somriat panga in Borussia Dortmund atangin Manchester United apan vebok sang ni somni pahni kuma player man to ber chu Aurelien Tchouameni ni in France international hian Euro makta duai za line Monaco atangin Real Madrid azoma hemi kumvekhen Anthony chuan Euro makta duai somkua panga in Ajax atangin Manchester United azom vebok Anthony hi Manchester United history player man to ber panina ni phakin Paul Pogba chi a phak lo ni tin Wesley Fofana po in Euro makta duai somriat line Leicester City atangin Chelsea azoma Chelsea history defender man to berani sang ni somni pathuma player man to ber chu Moses Caicedo ni in Euro makta duai za somthum pathum line Brighton atangin Chelsea azoma Caicedo hi British club player lâkluh to berani sang ni somni pathum January thla khan Chelsea hian Benfica atangin Enzo Fernandez an lo sign to boka Argentine midfielder mana hian Euro makta duai za somni panga lai anin seng ani tin hemi kumvek hian Jude Bellingham chuan Euro makta duai za somthum lain Borussia Dortmund atangin Real Madrid azoma British player man to berani
heti mek lai hian Declan Rice po in Gunners player man to berni turin West Ham United atangin Arsenal chu Euro makta duai za som ni pathum lai na zomani helama Hurricane chuan Euro 100 million lain Tottenham Hotspur atangin Bayern Munich azoma German champion player lâkluh to berani sang ni som ni palia player lâkluh to ber chu Julian Alvarez ni in Alvarez yan Euro makta duai som ko panga in Manchester City atang Atletico Madrid azoma Joao Felix di lawa Atletico Madrid player lâkluh to berani